Čovječe, ne mogu vjerovati kako je svijet malen, da opet sretnem baš ovdje danas tu curu. Koju curu? Onu s novogodišnjeg tuluma. A neka manekenka? Ma kakva manekenka, ona što je malo prije bila tu. Patriciju? Da. Patricija se zvala, da. Čekaj, ti si siguran da je David te večeri spavao sa Patricijom? 100%, gled. Poprilično mi je bio uzdrman ego kad ju je pokupio. Teško da bi to mogu zaboraviti. To je dosta nezgodna stvar, taj ego. Da si vidio kako njiše bokovima i kad vitla onaj grudnjak na drugu stranu bara. Dakle, ti si potpuno siguran da je to bila Patricija? 100% čovječe, normalno da sam siguran. Je, tako je, da, ona je to bila. Malo je sad izgledalo ozbiljnije, drugačije, ali to je ta. Wow, pa nisam znala da si tako fotogeničan, famozno. Da, čovjek kad je rođen na zvijezdodobu sve ide za rukom. Ne gleda ovako, iskreno. Mislim, da nema ovih cura, izgledao bi kao kuhani bakalar. Ja ipak mislim da je to zbog ove tvoje nove frizure. Znaš, to što je zanimljiva. Je, kako god da je, zbog čega je da je, uživao sam i drago mi je bilo surađivati. I meni. Hvala ti na korisnim informacijama, u svakom slučaju. Kakvim korisnim informacijama? Nešto mi tajiš, Petriću? Ja i tajne. Ljubav je pa to je paradoksalno. Gledaj, samo sam načuo nešto što bi nama u budućnosti moglo biti od velike koristi, znaš? A nećeš mi natuknuti? Prvo slovo. Ništa, nadam se da ćemo ponovno surađivati. Također, ako će biti ovako zabavno... Da, ja vjerujem. Ovo je stiglo pošto. Negativni sa šutinga Kristina Maras. Pravi tren. Marke, Da, ja nisam znao da si ti tako svestran. Na naslovnici Kristina Maras, kao glavna tema Toni. Ovaj broj će biti pogodak moj. Vidjet ćeš.